Kanyang laki din! Hay, awan mo't ti Sir Bijay balay mi ijay syudad. Na, adaya mo't balayo ija syudad. Kat, adamot manong. Sa dino tayo na, Kat ijay syudad nga rod. agraraman, balay mo mo't ayada ija. Kat na, asawak nga rod ni John, di balay kumatan. Ay na, no siyak di si ka. Mabainak amang ibagang awan sir-serbina. Gaputa balay ti asawam, idi single pie. Ha? Ay na, saan mo kiti nga ulit-ulitin nga ibaga dahi ta? Gaputa, may babain ka lang. Karo no kabagyan nila kayo mo, ti makangag iti dahi ta. Ibagadan tupay aday talaang bagim tin sabat mo, idi kini John. Ha? Pudno timbaga kami. Iso adi mo sang kaibaga dahi ta. Tatang, bagaan nyo man dyan anak nyo. Nay, apay ka nay, baraw. Ay na, kanayon nakit di nga ibagang awan sir-serbi dya balay ni John ija syudad. Na, ay, nakalasmutan ti magbagat niya, babay. Ay na, nakunayon tatang. Kaslasig siguro agsasaw. E din ta awam kwarta na intulong na. E di na ipatakder dya balay. Ay, day tangarod ka, day tamot ti magbagakan ko ana. Adi napakibiyagan, nagiti na ipundar ni John. Idi saan dapay ang nag-asawa. Kumaan tatang, di ka tagyaman tada na ipundar ta asawa na. Ay, talaga day di akapsat mo, saan nagpapanunaw. Ay na, kabsat ko aputot yung tatang. Panya! Ay na, nalako mo't gaya man dya balay da John ija syudad. Kasta aya? Ay na, huwag manang. Ay una yan. Kat no inbagak adida ilaklako. Sana bale, taado mo ti borders da. Ay na, imbaga nga tamanin dyan na laing akabsat mo ah. Ay una yan. Kat, mano kanungay ti panangilako da. 1.3 million ka no. Ay agasam man. Nagdakkel mo't gayam agatad. Ay wala, milyonaryo dya kabsat mo manang. Ay una yan. Milyonaryo nga agpaiso ang ney. Inlako dan ti balay da. Kas kadalugan. Nangip-ipananda nga iti bayad ti lugan da. Ay gadya ka mo manang. Ingatang dangata iti makan. Uray po utem. Awan tumanan ti pakakitaan da itang naglakwan da. Ipandan tumanan amin iti buksit da. Kita man da ito'y dane. Ha, anya day tanada. Ay na, nagganas at talaga tibiyag ti kabsat mo anya. Ha? Kita ngamin Ani, nakasikawin. Sana impatong tisaka na iti manubela. Sana inpos. Ay unay mo day na babae. Ay kat, feel na nga ta. Milyonarya itako naman. Ay, mangibabay na talaga. Ay kat kasta at talaga tibiyag. Naguray ka man, mapanak to di balay da tapagong takman. Ay na, nagalas day tangaramid na. Unamlano ka sino akabaknangan. Mangyawat ka man iti eko bag manang. Day taman nga iko bag kasangsangom. Ay na, basit day ta. JXXL ah. Ha? Apay, ado ay tigatangam? Wan. Ay na, jay gamin importante lang tigatangam aame. Ay na, anyat serbi ti kwarta ngay no saan nga igatang iti makan. Anya? Kuti sumad. Kat, makan amin ti pangiibusan nyo iti bayad ti balay ti asawam iti kinabaruna? Ni manang mat. Taiparupa na pa'y abalay nila kay ko idibaro. Ang sana maibus. Milyon day jay. Barya laeng day to'y igatang ko. What? Ay nagol, kabay bayad mo pa'y langit ay di 70 pesos sa budget meal.
Kit sa nga ribot ni Ted mo. Ita, 24 pesos lang ti bayadam. Sa nga ribo man ang tiyawat mo. Awan nga rod ti bariya. Ha? Imposible ah. Kit no binariya ak ita, di sa nga ribo. Di man kit di exact amount ti Ted mo. Ay na, awan nga rod ti bariya. Kasta amin ti kwarta. Ho, jak mamati. Anya? Oh, daytoy, 5 gasot. Ha? Exact amount ko nak. 24 pesos sa kasapulak. Anya? Ay na. Memoryado ti rupa makustomer. Kasta ka na yun, di kas-kastam. Kan tiwangwang dito wallet mo. Tapno ko na mga taamakitak ti gargana. Apay, pakitaan na ka di. Adumat ti kwartak dito ay. Anya? One goal. Iso dahil ta exact amount itad mo. Kaputa amok nga da pariyam. Di mo ipakita kanyak dito kwartam. Kaputa adumat ti kwartak. Adu ti koleksyon ko itinaldaw ha. Nagsungit ka matin abakla. Imbag ko no maibagay kan katikin na bading mo. San mat? Hoy, para magababae. Agbayad kan kunakmat. No sa arumar kan. Di mo ipakita kanyak dito kwartam. Huh. Kaputan mo talaga abaknang ka. Apay nga ron alay ta budget meal tikinan mo ha. Anya? Talagaan na pangsit na bakla. Amamok day. Kasinsin jay ex ko. Ay na, ti ko namkit di, nabainan ka. Agasam mo't ngamin, at damat piman baryam. Ngamjay kiti sagsasangaribo ting kainruar. Talaga kinaparamag daytan. Ni manang mo. Kat isumat. Numaminsan ngamin, saan akas jay ti aramidem. No adati baryam, iso ati pagbayad mo. Nang runa no basit lang matiginatang mo. Manang. Uray syakmat ano kas jay ti aramidem kanyak. Talaga ang makaunghatak. Amangan numang tibabak pa iti tao. Anya? Maas-asarak to payan kan kay tay. Awan lati tao ay inungtan ka ah. Imbag ko ma, no inlibre nak iti lunch. Tapno mairama nak mo tita milyon mo. Anya? Ay na, kasla nagpaspas mo ti pa nagkasgastos ti kapsa tiyaw. Ay na, saan lang nga kas na tatang? Talaga kita na partak ah. Ay, andyan na ti kapsa tiyaw. Ay, may paypay so jay kinunan ni Manang Lor na kanyak nga ron tatang. Apay, anya ti kunana. Adi na mapupuutan, naibus gaya man ti kwartana. Takas ano, tunggal na panday di sentro, mapuno iti kompormila di tatidakkel nga ikubag na. Ay, kano di danto kami bagbagaan. Ni Jun kumamot ah. Isumot tag desisyon no daduma. Pampanuy-nuyan danto kami ti kapsat mau. Doon niya timbaga ni Amay. Wanlawan. Ay, sus. Sayang tinaipundar da kumaasan ni Kwada. Ay, tsaka mo iti tayo bayaw ko tatang. Na-inlove siguro iti kastao na kinami. Iso akasta. Nana Mirna, ayan na ngay magtibalayo. Ha? Apay adi kay agpatakder. Makipagnanaed kayo laeng kadagiti anak yo. Ay na, awan pa'y nga road. Apay ngay. Di ikarigatan nyo ti mangipatakder, uray kalkalapaw laeng. Tapno addamot kabukbukudan nyo abalay. Mayat ko ma, nga agpaiso tapno lumasin kami. Awan pa'y nga road kwarta me. No pada ko mati asawak ti asawam, nga ada balay na iti kinabaraw, ada kumamot ti ilakok iti 1.3 million. Tapno ada kumamot ti pagpatakder mo iti balay. Ha? Una, isuan nagasat ka. Ta ada balay ni John ide nga inlakom. Kat isu itan tinagnumaran nyo iti anak mo iti kinabalasang mo. Anya nga tirik nam ita, ami. Manang. Apay,
Di ka dinabainan. Amom ti kahit asawon ni Nana Mirna iti dayjay nga imbaganakan ka. Anya, manang. Ay na, talaga di ka makataros. Ha? Kaya't nang iparupakan ka, ana imbagpay ni John, taad dati na ipundar na idi barupay. Nga iso ti indanon nakan ka. Idin to tasi ka, kat jay labado kun anak mo ti kinabalasang mo ti insabat mo kan kuana. Anya? Kat isumat. Uray may sa atakuri. Awan apulos ti insabat mo kan kuana. Ni John amin saan aya. Anya? Di mo man ang sakitan na ito nga ibagbagakan ka. Gaputapud no mat. Ay na, isumo lagayam akas diti ibagbaga ni Ami kaniyak. Apay ka din, Nana. Kat no pinicture na ti balay da sana impose. Sana kinapsyunan iti bunga ti kinagagat. Ayun na yan. Talagang awan ti babay na day takabsat ko, ah. Wala, bungat ti kinagagat ni John. Ay nakatbay Feel na nga raw ti kinamilyonarya na. Kan napintas nga min di balay da. Napintas terwar na, ah. Kung sumrek ka, ay na, naimbag tada kurtina. Anya? Kunak manunalpas di balay da. Ay saan? Iso ako nakadi na labsan ti agsaok di kabsat ko. Kunak nalpas, tadamot yung milyon na. Nawayamot tayo nga aramatan da kuma. Ay nanana, kasano adi maibos kat gastos ditoy, gastos iyay. Awan maibos adi na oras, maibos adi mapupuutan. At di man ti eko bag ami. Ay nasukatam day tamanang. Kat, isumot tayo ito di pagkarkargam iti katgatangam. XXL nga eco bag. Sukatam iti small. Isuman ti awat mo. Ha? Apay nga small? Small ka di itan ami, awanan ti XXL? Awan nga rod ti maigatangan. Kat kisayam di milyon mo Ay na, tunggal agsao kayo. Milyon. Apay, ti milyon, maibos. Aya, Katuan ba? ay na, kaslakat ko ang mga iti balot Gumatak man iti maysa. Dua ati gatangam manang. Iraman nakmatan Kat no dinak inramraman, hindi adati milyon mo. Anya? Joke only, ami. Alawan, mga lakamatan iti kanam. Tadyak matlakayat ang mga anak, adi ka mangan. Ala, di ka madanagan. Saan ta amaong tan dito, ita saan asa nga ribot iyawat ko kwarta. Gaputa 24 pesos laang mat, tibayada. Anya? Papanang ka di ami. Mapanak man makitangdan nga agiruot ijay garden datata milyong. Kahit apay nga magmagna ka, apay adi ka nagpaitulod, adamang ilugan nyo. Awan nga rod maikrudo. Apay, awaning kwarta mami, naibusan dyan milyon mo. Ay na, kano di mo't maya tibiyag nyo. At dati tapos yun na ipatong tisa kayo iti manibela. Anya nga ita, nakaparada mo't tanjalugan mo. Wala, ingka makitang dan. Ano unsa mo na? Anya nga rod nga ikat naibus ka nga rodan ti milyon mo. Dita ka man laangan. Ay, kaslang sub-subli aminin kanyak dagiti imbagbagak edi. Angam anyangay nga rod. Ano sa kun Umayak man, ame. Ay, kuwan anana. Ala, sumrak ka. Agyaman nak. Ay, ano nawara ti balay ko. Jakpay nakaisimpa. Wan nga raw, apay akas to iti balay mo. Kunak man nunalpasan ta damot milyon mo. Ha? Kunam kanyak nga awan pay balay ko taawang nga rod kwartak. Saan akasken ka nga adda je balay nila kay mo ide nga inlakuyo. Kat nakamilyon ka dagos. Kam saan nyo pa'y magayam nga impalagpas iti balay yaw. Ha?
Kunak ano na pintas da iti balayo. Iso adamdamagam no ayan na mo ti balay ko. Gam na ipadamat iti balay dagiti anak ko. Ipanam nga iti milyon mo. Ah? Ay, kuha na. Ay, sige, panawan ka pa'y. Inaklabiit agpapudot iti danong. Alawan. Talagang isubsubli na amin ng dagiti imbagbagakan kwa na idi. Ay na, nakababain mo't gayam. Ay na, naamiris ko amin nga imbagbaga dagiti tattao kanyak tatang. Imbagbaga nga. Basta, nagado. Ay na, makapasakit. Napaiswanak tatang. Tagos sa puso. Ay, kinapudno na gamin anak ka. Iti nakaigam ka iti 1 million. Ay, sus. Gimato adagos ti purwam. Unay kayo matan tatang. Nasaki lang arudan tinakam ko. Ay, agpanunot ka kiti anak ka. Sinayang mau tinaglakwan yo iti balayaw. Tamod gamin makmakan, bado, ke pagpapintas ti ino na maginatgatang. Esos, anya nga ita. Hahay! Papabainan dakan. Hey! Ngarot tatang. Nakapagpanunot akong gusto gayam dagiti imbagbagayo kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Agyaman ka ba'y, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sa dino ti papanamlan do, nakapulis ka mat. Pagsayaatan ti papanak, imeng bakit? Anya manin apagsayaatan nga ibagbagam dita, lando. Nagadulakit din adamdamagam. Basta pagsayaatan ti papanak. Ay, kalukwan sa manin ti papanama si kalakay. Anya laki din. Sumanao ka, imeng. Di naklatta ka di baybayan. Amukan, lando. Awan pa'y nasayaat nga inaramid mo iti biyag mo. Innakaon. Disturbo ka iti pagnak. Ore din ako nilakaman iti karag no madamdama. Mga anak ko ni di papanak. Nagawahan tayo party ti baboy, tani aldawan. Sumangputin, dagiti agpaskaon. Nakay babae, dakay ti makamu ka dagiti Ricardo ah. Wan, da kaming timakamo kadag iti pang Ricardo. Di kay uni agdandanag. Ay, madanagan ang arutan ni aldawan. Sumangputin, dagiti agpaskaon. Lumabasak pa'y! Ni pare lando dyan nagpukaw alumabas. Lumabasak ko na! Wan pare, lumabas ka lata. Agpadayamot ni Lando. Anya nga'y kiaramiden na dita. Mapan siguro di karayan ah. Anya nga'y kumati aramiden na ije karayan kan. Ha? Nagsublimat. Ni, nagsublimo nga agpaisaw. Lumabasak pa'y, pare Pedro! Ay, wan pare lando, lumabas ka lata. Mapanak di talaod, pare! Wan pare, mapan ka lata ijilao. Nagado at tao ti matindar iti birthday party. Kabagyan siguro amin dayta dyan nagpapaskan. Nalabit ah. Sa bagay, adumo ti na party ababoy. Kasano numatukul ti aklo ako na da, Pedro? Di tay parikot daytan, gaputa na tangdanan tay lang met nga agparty kan aglutaw. Sa bagay ah. Lumabasak pa'y! Na, itay pa alumanabas ni Parlando. Ay amo ko, no niya ti gagaraon na dayta. Ha? O may lakit di makipangan. Iso nga agpapansin. Ay sinalbagan na Parlando ta nagpuskol ti panagrurupa na. Saan mo't amabalin nga awisan ta ditoy, ta saan mo't ada tayo tinagpapaskan. Sa bali mo't atao. Ha? Esos, napanan ijilamisan nga ayan dagiti makmakan. Sus, kababain, ta saan mo't nga imbita daw. Nagadun dagito'y amakmakan, lando.
Sa dino tinangalaam ka dagito'y amakmakan. Anya lakit din ni Iming. Di ka nagdamag. Tinapatag. Adaw, timakmakan, anayawid ko. Ay. Inggaraw mo manen ti Jack kayat nga ugalim lang daw. Naggapo iti pasken dagito'y amakmakan na niya. Sa dino pa'y kumangay, bakit? Ada nagpas ka ni Jamyanan. Isaw, tinagkapuan na kita amakmakan. Kat, naimbitaran ka amapan makipangan? Ay saan? Ay salbag ka. Di ka la nagbainan anapan nakipangan. Nang yawid ka pa'y iti makmakan. Anya laki din ni Iming. Saan mo't adakis tinaramid ko nagadupel sa dita. Mangan kakit din. Ramanam dagitin sangpet ko amakmakan. Oh, papanamlan daw, rabiin. Mapanak agpag na. Rabi mapan ka agpag na. Anya ti aramidem di tarwar. Agpag na nga rod, Iming. Ay maturog kan. Rabi una yan, lando. Di kan rumrumwar. Jack nga rod agtuglap, Iming. Tinak man pilitin na maturog, tas anak mata makaturturog. Kasanon no nakasabat ka ititiprong di tadalan. Pag-aramidan na ka pa itidakas. Asino kumama ititiprong diti lugar tayaw? Awan titiprong diti lugar tayaw. Iso nga awan ti rumbang nga pagdanagam. Natangken at talaga ti ulom lando. Rumwar ka pa ila arab-rabi ay. Wala, innakaon. Di kan sumanao dita, Imeng. Di na kun orayan na sumangpay. Maturog kan tulatan. Taparipid raw. Kanda giti kakadwa na pumaparti ti adda iti dayta balay. Ay, sigurado nga daman ni nagpaskain. Adu ka tinagsangpot a balikbayan ita diti lugar may. Idayjay manay na. Adda nagungik ababaw eh. Ay, sigurado amang rugidan niyagpartay. Sinalbagan na paripid raw. Di nakpaimot awisin niyo may tumulong agpartay. Bukbukudan damit latan. Nagalasin ti ugali day ta akong paray. Day siya manay. Duwan ababoy ti nagungay. Nalapit adwamot ababoy ti mapartay. Baknang ti akin balay iti day ta. Siguradong adumot ti may sagana. Na. Maritmik ti kaldeng. Kaya't asawon day ta. At dapay kalding aparkyunda. Nagana say na panagbiag no kasta. Ay. Nasken amaramanak dagiti maluto a karni ti baboy ken kaldeng. Ay, agtignay ka na. Agin lalabas a kita yandang agparpartay. Ala, kartingan tayo tagparte kakabsat. Sumingising ang tiinay, nas ka na makaluto tayo ti makmakan. Lumabasak pa, pare Pedro. Ni mo pare lando ti lumabas, kakadwa. Nagsapa mo ti na lumabas dahi ta. Lumabasak ko na, pare. Wayne, lumabas ka na ta paray. Daydayan. Nagpalaudan nga imadayaw. Mas dawak man kung kuha na, ta nagsapa nga umarubayan. Ang mga ano, anda papanan na. Ha? Apay manay. Nagsupli Kitang! Ala, kung nagpweso, nagsupli. Lumabas man nandito ayan tayo ngagparpartay. Lumabasak pa, pare Pedro. Ay kay lumabas ka lang tapari lang daw. Papanamaya. Agsubli ang kijibalay. Ada nalipatak, pare. Ay sige, agawid ka nga rudan. Nimot lando ti umay dito'y Pedro. Lumabas lang dahi ta. Adamot imot na apala. O adaytan, asidagan dito'y ayan tayo. Pare Pedro. Isubli ka untoy pala, binulog ko kin ka. Ni, apay nga sublim dito. Kat saan mo't adito'y tibalay may parilan daw. Adda ka nga min ditaw eh. Iso dito'y mutin ati pang isubyak pare. Sika talaga. Itisumlatan di taigay, tayawid ko inton madamdama. Ay, pare Pedro. Nay, madamamit gayam ti panagluto yaw pare. Wayne,
Agpaskan di Hawaiano alakay. Kada kami may titinangdanan ng agpartikan aglutaw. Aya. Ne. At damat gayam na luto magmakan di talamisaanan para eh. Pagarmusaran dagiti nagluto dayta. Ay, mabisina kaon. Diyak pa yung nagarmusar lanay. Mabalinti umay makipangan. Total, adumat tinalutaw. Ha? Isa na balay. Tumulong ang agluto no ko ah. Ala mga alakan. Ingka mga ala iti pinggan mo ta garmusar kan landaw. Ay, agyaman na ka, pare Pidraw. Makmakan man ang tinsangput mo, Lando. Ay, katuan, iming bakit adda iga daw, pansit, adobo, kandad dumabay. Asino, tinagpaskan? Jay ngay, lakay Hawaiano, ijidaya. Inimbitaranda ka? Ay, isahan, agin lalabas aklaeng itayanda pare Pedro nga glutlutaw. Anya? Ay, kat inimbitara kon ati bagbagay, tapno makapanganak mo titikar na eh. Ay salbag ka, Lando. Nagpuskol at talaga ti panagropropam. Uray saan ka na imbitaran, mapan ka. Anya laki din, iming. Agsao manin. Mairan ranod ka matitar, aramidag. Lumabasak pa dito'y paraangam, tatador. Nay, si kabagayam lang daw. Lumabas ka lang ta. Nay, nadama kamot kayam ngagmirmirienda, tata. Way, lando baraw. Pagururayak kanilaning anak ka. Apay nila na tata. Ada nga min nang ibaw na kingkwa na. Napanggimatang iti pagrikadaw. Pagrika daw, kunayaw, tata. Way, adwa rikado tigatangan nila na Kasangay ko nga may nintong bigat. So, parchin mi man, di ka kay suna baboy ka. Ay, advance happy birthday, tata Ador. Hey, agyaman nak baraw. Adulaki dito may maki-birthday, tata. May sa baboy ko naman. Ay, dagiti lang asidag, kakabagyan may tinimbitara. Basit mo la baboy, may sagana. Adalaki di pagsasangwan may nga kakabagyan, mapalinay, landaw. Maday. Maday talaga. Makaungutak. Apa yan, Lando? Asino ti kapungtot mo? Di nakpay inimbitaran ni Tata Ador ngagpas ka ni tangal daw. Anya? Nagsarsarita kami pa di kalman. Dagiti la kano asidag akakabagyan natin bitaran na. Matlagayam. Apay, kabagyan na kaaya ni Tata Ador, Lando. Saan? Oh, apay nga rin ngagsaksakit tinakam mo, asaan ana imbitaran? Kaya't ko kumama ti makipangan. Ay salbag ka, Lando. Day talatan ti amom nga aramidan. Amo kaun teramida, Kimeng. Anya manan day taan na panunot mo. Mapanak agin lalabas si paraangan da Tata Ador. Bareng ayabandak nga may makipangan. Makitkitam ka diti makitkita, lanay. Wan, nilando mo ti lumabas. Agsipot-sipaw, tumalangkyaw. Adaytan, lumabasan. Lumabasak, laday. Pare Pedro. Kunakon kat, agin lalabas mananday ta. Lumabasak, kunak. Ay, lumabas ka lang, Lando. Ay, nakaw, lanay. Lumabasak. Dajay, nagbuntog amag na. Pasaray agsari madang. Nay, nagsublay. Nagsublihag pa iso. Adaytan. Lumabasak manan, lanay. Pare Pedro. Ay, lumabas ka latta, Lando. Sinalbagay. Talaga adidag ayaban nga may mga na. Imbag pa ni Pare Pedro. Taka na yung imbita daw. Ay. Maday. Madia talaga. Saan anasayati kastoy? Nasakit tinakam ka. Rumbeng kumamot nga ayabanda. Ta umayap mat kumamakipangan. Ay, uwan. Uwan niya pa isaw. Ay, amo ka na. Ada na panunot ko nga ramiday. Tapno makaasidig ka kay balay dalanay.
Agtignaya ka. Ni pare lang ti sumunga dito ibalayaw, lanay. Un nga agpaysaw. Agin lalabas man nga taan. Adal mo imot na awasay. Ha? An-anon na kumadjawasay? Adaytan, nakaisom asumungan. Nanay, may kuman isubli to'y wasay yaw. Ha? Binulod ko dito yung awasay, di na palabas pa alawas kinitatang maong. Italaeng ka nalagip kong ay sublay. Anya? Ni. Madamamot gaya mantikaan. Adumat gayam ti bisita yaw, lanay. Ha? Uwan lang do. Idi sumlat tanday tawasay di taigid. Sige, lanay. Ay, mabisina ka. Lanay, mabalin ka diti makipangan. Kwa? O sige lang daw. Ingka mga la iti pinggan mo. Tamangan kan. Agbain kamot iti aramidem lando. Napan ka manin nakipangan asaan kamot anaimbitaran. Anya laki din, ni bakit? Di ka kitagyaban, tadamanin insangpet ko makmakan. Jak kanin dagita nga insangput mo. Amangan no agsakit pa'y ti tiyan ko amangan kadagita. No di mo kayat akanin, siyak timangan. Sayang dagita makmakan. Sika ti pagsasaritaan dagiti ka aruba lando. Agin lalabas ka kano iti ayan dagiti agparparte ken aglutluto iti pasken. Anya kumangay ti bibiyang dagiti karuba. Umapal dalang Agbain ka kumamalt lando. Urayam nga imbitaran da ka dagiti ka aruba. Saan mo nga imbitaran ti bagbagem? Anya laki din ni Imeng. Sumardeng ka na sumanaw. Mabasak pa'y, nananing. Nay, si kaamot gayam lando. Nay, madamamot tipaskin dito balayaw. Kasangay ko ngamin ita. Iswa nagsagana akmat para kadagiti anak ko kan apo ko. Aya, Papanam ngay barok. ako lumabasak lang, nananing. Sinalbagay, di nakmat awisin na makipangan. Isupay mat nga ron ti ginagarak di daw. Ay, imot abak-bakatan. Ada ka di ibagbagam lando. Ay, kwa. Awan. Nananing. Sige, inakaw. Awanan ba inday ta bakit anay? Saan ang makarik na? Nagalas lang aro din abakal. Nagalas pa iti ugali na. Di ka magmag na dita lando. Naganak day aso mi dita. Anya? Ay, sinalbag! Ay, nagdakil nga asaw! Ngarngaram na kaon! Ay! Kinagat na ko ti asawan na ikaw! Ay, nagsakay! Ay! Dayta ti maganab mo nga agin lalabas. Dayta lamakmakan ti adda di ka panunot mo. Anya nga ita, kinagat na kan di nagdakil nga aso ni Nana Aneng. Nagsakit ti kinagat ti asaw, bakay. Ay, pason mo matlang ti amin, lando. Agnakam kamot siguro itan. Daytay kumasaan kan ama kapag nakal tapno agsardeng kan amapan makipangpangan asaan kamot anaimbitaran. Nagsakit na talaga. Ay, itaray na ko ni ospital. Dayta ti maganab mo, lando. Agnakam kaitan. Nagsakit na talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din.
Inton bigaton ti panagpalista iti nagandag iti sumali iti singing contest, nanang. Ay kasta ay anak ko. Wan nanang, kaslag pang nga duha kasumali. Naibagamon kanyak idinapan alawas, akayat mo ti sumalay. Suportaran da ka anak ko. Adu kami amang suportakan ka. Ala, mapan kami inton bigat nanang, kaduak ni Floyd agayam ko. Kayat mo asawan, oray saan kan akadwaan. Uray saanin, nanang? Dua kami latan kini Floyd ti mapan. Sige, inuday tati ko naman ako. Masapa kayo nga rod amapan ijay ilay inton bigas. Ay na, sampai lang ko ma. Sampai lang ko matasikat yung mga abak, friend. Ha? Ayun gayam, anya nga iti kantaam no bilang laang. Aday suggest ko, no kayat mo. Anya nga dayta? No nga jay, One Moment in Time by Whitney Houston ti kantaam. Ha? Saan ang kanta amarigatan iti dayta? Saan? Kabailam day dyan? Namin anon akinantam idi day dyan. At dapat ti 2 weeks apa nag-practice mo. O sige, ngampa nga asim ha. Praktisan na ka na imbag. Ikatwan mat nyalaki din. San ka baybayan? Agyaman ak munay, friend. Anya? Ni Mara, makisali iti singing contest para inton fiesta? Wan nanang, isumod day ta tinadamag ko kadag iti babarkadak. Anya? Ay, una yan. Ay, mangibabain lakit day no maabak. Maabak ka talaga day yan, nanang. Naglalaing dagiti kalaban na. Anya? Agpakalaing tumot kami. Kunam lang na laing ako manta. Silang tumot lang. Ibagam tumad kat di kan kuana no maranaam. Magibabain laang. Uray saanan asumalsalay. Ibabain na laang ti apelyedo tayaw. Naibag kumamata, no saan nakapadpada ti apelyedo tayo, ti apelyedo na, taayos laang. Day tangarod kat. Daka ito ati mangibaga, nanang. Ala, bay amaw, tasakton ti mangibaga iti inana. Sikaman, di ka pa'y maammo abagbagaan ti anak mo. Tapay. Adda ka di basol ti anak ko. Apay, saan ay abasol ti panakisali na iti singing contest? Anya? Ay apaw, ibagbagakon, mangibabain laang iti panakisali na, nang runa no maabak. Nay, anya ka din day nga ibagbagam. Ay na di ka man agindidi, sika muna. Naimbag kumamat, no saan tayong agkakabagyan. Naimbag kumano saan tayong agpapada iti apelyedaw tayo slaang. Berta, saan mo't adakas ti panakisali na kut? Mangabak manwan no maabak. Ayos laang kanyak nga inana. Anya? Mangmangag mo ka day ta ibagbagam. Mangibabain nga raud. Apay, saan mo aya maawatan ti sao amang ibabain? Nakarkaraw no maabak. Anya laangan nga iti bagat ti taaw. Agpakalaing naman, kasta ka day. Anya, ay unay day ta na panagsasaom si Kaberta. Di ta ka man langan. Anya? Apay akastamot ng tibagbaga ni Auntie Berta, nanang. Ay, jakman ammo iti dayjay nga antim. Nakuna na amang ibabain ka kanaw, nang runa no maabak ka. Anya? Ay una yan ngay. Nanang, mga bakak manwan no saan, ayos laang kanyak. Sa anak mo't asimali iti singing contest tapno panggapok ti mga bak. Ha, Si Mali ak,
To build my confidence. Saan atap no mga ba? Nasaya at takas ti kapanunuta manak ko. Ala, ituloy mo lat na dayta. Mangabak ka man, wano saan, suportado aklat ta nga inam. Oray anya pa iti ibagbaga dagiti daduma kabagya. Agyaman ak unay, nanang. Ay na po, nagsingpet kayo kit di nga ginaa? Ha? Taapay anak ko nam dayta. Wen tasaan nyo tutupan dagiti kakabagyan nyo asumana o iti kasta? No siya klaan ti pangpangagan dagiti kakabagyak iti kasta. Amangan no pinasubsuba kon. Saan kami ngamin akasta kininanang? Nasingputinak. Kanawin na nga ibilin kanyak, ti kanawin apa nagpakumbaba iti amin abanag. Liklikan ti ama, aging kakabaulan. Sa bagay, pudno dayta, hanggang, no maminsan ngamin, nagpakpakumbabakatan, kasla karuan damat. Ha? Iso amayat man, no maminsan no sumumbat ka, tapno saan damarwan. Ay hala, gusto daytan, saan adagita kabagyam ang nag-aalas ti ugali na ti pagsarsalitaan ta? Agpraktis ka din, ngagkanta, tapno si kati mga aba. Inton bigatan ti singing contest, anak ko. Ay, wan nga rod nanang. Makapasan na ay ang makapadanag. Si kakit dimot. Awan ti rumbo nga pagdanaga manak ko. Kabaulam dayta, si kapay. Sa bagay mo't kit di mga bakak manwan no saan. At least, mapadasak ti sumali iti singing contest iti munisipyo. Katuan mo nga main. Saan nga amin apakisalyam, kat masiguradom ang mga baka. Wan nanang. Malakit din. Isaganam dagiti usaram inton bigat. Tapno nakaredy amin Awan, saan ka na pagasatan nga bak, friend? Nanang. Ay na po, it's okay. Awan parikot iti dayta. At dandulat ati gundaway mo, si kakiti mo. Unman, anak ko. Saan ko maamasa irtirik nam? Gapo iti pan nakaabak mo. Saan mo't nanang? Nasaya at nga rod no kasta. Sa nabali, friend. Taadun to pa iti singing contest sa mabalin mo, apakisal yan. Wan adun tupay talaga. Oh, anya nga ita. Ay na, mangibabain kayo kit ding agina. Anya, Kunakto mo ngamin ang maabak ni Mara iti singing contest. Anya nga'y kumangamin ti laban na kadagiti kalaban na naglalaing da. Berta. Pag-aasi man. Sad yung nga usaran ti apelyedo yo, iti kaadwan ti tattaaw tanay. Mangibabain kayo. Ibabain nyo laang ti kaapelidwan yaw. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Nay, apay, saan mo pala maaw-awatan ti kayat ko asawaan? In short, mangibabain kayo. Naimbag kumamait no saan nga agpapada ti apelyedo tayaw. Ay, No nangal-alaan nga medya agpakalaing nga anak mo iti tured na tapno sumali iti singing contest. Anya ngay nga rodita, naabakla ka nga raud. Ay na, nalabas, apa nang ibabain na iti apelyedo tayaw. Anya lakit din. Kastagayam ti bagbaga na dayjay nga antiberta. Ay una yun. bay amo na nako. Dagiti kasken kwa na, san arumbeng atutupan. Saan tayo nga ugali ti makisinsin nung bat kadagiti tattao nga ababa ti pannakaawat na. Ay, sa bagay mo't kit di Kasayaatan nga agpakumbaba tayo latta. Bayan tayo nga ibagada ti kayat da nga ibaga.
tinapatag kat nasaya at tayulat ta kadakwada. Wan nanang. Jay ibagbaga na nga ibabain mo kano ti apelyido tayo. Bay amlaeng. Day takit di ti agbalin akarit mo iti biyagan ako. Nanang. Tano agsakit nga mintin akam kadakwada. Awan tinasaya at nga ibungan na. Iso a never mind ako nada iti Ingles. Anya laki day. Talaga, matasan nakasardingan day diya kabagyan nyo, anya. Wan nga rod. At dalat na nga dati maibaga na ang negative iti aming aramidak. O na yan, saan mi mat ita abibiyangan? Ngam isoda, manakibiyang dalaunay. Di mo pa ilalinipak. Tapno at pagnakman na. Bakbakitan. Maawan mo tinasaya at may baganakin ka. Day tangarod. Iso ano maminsan, kung nada arispituan ka no dagiti natatayangan. Ngam kasano arispituam ida, no kas kumaiti ka bagya matila ibagbagana itilikligodam. Anya laki din abiyag. No minsan, sana mawawatan. Bayam, awan tinasakit abakrang ko nga uray kanayo na nga ibaga amang ibabainak kanaw. Sa bagay, stay humble, ika nga. Pero kapag sumusobra na, sapakin mo na. Marwang, sumanao. Di pa lang harod nga iso, ti simali, ti sing contest. Parang iso lang harod, tinangapa. Ay na, kunaklakit din no saan kan nga agawin anak ko. Inururay ka. Rabiin, gamapay nga itakalaang. Adala na pananmi kadagiti babarkadak nanang. Ayunay na itan. Kanayon mo't tanakasta. Lukatan nyo na ito eh. Nakita ka dito yung imunag di lalaki ang nagtatakaw. Di ko anak ko. Anya ka din dahi tao eh. Lukatan nyo! Nas ka na matiliw na itong nagtatakaw ang lalaki. Lukatan nyo! Nanang, Anya! Apay na aramid mo ti kastoy, anak ko. Nakababain. napasubok lang nanang. Dagiti babarkadak ti akin arami diti panagtakaw. Anya! Ay naasyak ti mababain iti kastoy nga inaramid mo. Anya laagan nga iti may baga dagiti kakabagyan tayo. Nanang, Saan ka mo't mabisbisinan? Nga maapayanas kan pa'y lang agtakaw ka. ala, husto nanang. Malpas tong matlaang da ito eh. Anya ngay, Berta. Ay, Berta, kasarsarita ka. Amaom, jak malapdan ti agal kita. Ay, makapaulak kayo nga gina. Tapno amom. Anya? Idi si Mali ni Mara iti singing contest. Nakunam kanyak amang ibabaeng. Nakunampay asaan min nga usaran ti apelyido tayo. Gapot amang ibabaeng. Ngem anya ngay ita. Ay, Mona. Hala, ibagaman kanyak ita. No asino ti mas nakababain kada tayo. Siyak asim mali iti singing contest ti anak na. Wanaw si kang agtatakaw ti anak na. Ay, mabalin ka de. Saan aday ta ti pagsaritaan ta ita? Ado ti parikot ko. Iso ajak kayat ti ad-adapay ama stress. Aha, parikot mo ti agtatakaw ng anak mo. Amaw, iso akas jay ti anak mo. Gaputa kurang itinasaya at asursuraw. Ang sa bagay, kasano ngamin ang maisuro itinasayaat, no mismo nga ina, kat awan ti sursuro na, anya laki dahin. Anya? Kunak iday nga anyaman ti mapasama, kat napakumbabalat ta kuma. Ngamjak malapdan tingiwat ko ita, gaputan alabos ka ngamin ngagsasao iday. Oh, anya laki dahin.
No adaman ti mas nakababain ti aramid na kada kayo. Isuda! Ay, mas nakababain ti panagtakaw, ngam ti panakisali iti singing contest, nga uray saan ang napag-asatan ang mga bak. Oo na yun, nagita ang kakapagyan nyo. Naglaing da sumao. Ngam isuda gayam ti mas nakababain. Supay Ado ti sa uday di. Ibagada pa amang ibabainak ka no. Awan ka no ti babain ko asim mali iti singing contest. Agpakalaingak ka no. Ay, anya ngay ita. Diyos mio, Marimar. Apay, awan nga taaya ti makanda. Iso ang masapol nga agtakaw diya kasinsin mo. Jakman amo. Awan siguro at igatang na iti bisyo na. Iswa ka sa pula na nga agtakaw ti loko. Nay, sikamot gayam insan. Naimbag man ta saan ka na ikulong gapo iti panagtakaw mo. Anya? Apay nga men, na masapul ka nga agtakaw. Saan aya nga insuro ni Auntie Berta asan anasaya ti panagtakaw iti san ako kwa. Manggad ka nga min nagdaklan na tabagim. Inya ka din dagit ang ipagbagam, si Kamara. Nakunak da ito'y ata nalabos kayo idi nga agsasaw nga gina. Anya? Iba kayo pa amang ibabainak idi, nagisaliak idi singing contest. Katawa mo ti dakas ijay. Mas dakas pa kit direta inaramid mo Mangibabay iti apelyedo ako nayo. Anya ka tagtakaw. Ay, Diyos mio, Marimar. Iso ano maminsan? Panunutan nyo nga umunasak ba yung nga isawang dagiti agkakasakit asarita? Insan, pasensya ka kuman Insan ka dyan. Hita ka man langan. Nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anyalaki din! Bakit? Anya ti si Dain? Ayawan pa'y ti mayat at humulong mal. Syaklata amin nun. Aglutaw, aginaw, aglinis, kaskadaglaba. Ha? Anya ti si Dain kuna? Awan ko na lang Nanana. arutan. Dabag ka, dabag. Ay, uray la nagparsyak mat dito'y rupak day takatay mau. Agdamdamag aklaang mat. Nga mapay abugkawan nak ngay. Damagang pa'y lang. Awan ko na lang arudan. Awan mo nga arud maitan mo akwarta. Ay, agungot ka man ako nakon. Ay, anya kato'y siksi abakat kun aya. Aha, di nakman sagid-sagidan. Ay, aprusak laang mat day tabuok mau. Awan pa'y maigatang iti shampoo. Ay, isumat lagayam anasugpat day tabuok mau bakit? Kaslaumok ti bilit ti kasugpat na. Tatang, anya ter aramidam dito'y salas. Nakatugaw akit kitaem, damagampay laeng. Ni, anya ngay day tamulmulang langam, tatang. Day ta TV Saan mat anak kaon? Kasano ang maiun ko? Katanda ka ni nanang mo jay remote control. Ah? Kat alaam akan ko na. Kano nakaungungait, bugkawan nak no adala ang damagakan kwa na. Agmenopusan, iso akasta. Nagbaliwan nga agpayso ti ugali ni nanang mau. Diyak man amo no apay. Agdamagaklaeng nga bugkawan na kaon. Kasta talaga no agmenopause, tatang. Aw-awatam latan. Ay, tatang. Ada ka di extra abagasyaw. Taapay man ayn. Umayak dumawat Awan nga min bagas mi. Ay, ni nanang mo ti pangibagaam. Saan na siya?
Nanang, adaak. Tapay mananaya. Ni, nagkusilap kit din adagos. Ay, nasakit ti ulaw. Tawan na imas asidaon may kinitatang mau. O may kamang tawid. Umayak dumawat iti bagas. Ay, maulawak. Mahay bladak sa mata na din na oras. Ay, nananang, konsensyang metlaang no agbalin amal noris dagiti apo kuyo. Tadiyo kay timangtid iti bagas. Tanya ter aramidan day tanalay nga sawam. Ada iji ba na ang silsilpon. Awan kanumot ti mabirukan na trabaho. Ay, awan. Ti kunam kiday. Talaga asadot day tanga sawam. Ay, nanang at ti supot nga imbulsak. Punwak kumaday to iti bagas. Nagdakalan asupot day tawit mo. Maibos aminin ati bagas may dita pagbagasan no punwam day ta. Ay baka pa high blood kayo abay. Ay, lakay, paypayan nak. Ay, paypayan nak. Anya ti kunam. Tulong ka kaday! Kunak paypayan nak! Punay kamating bakit? Plan-plan wak payla ang timapan aguldag ijay ruwar. Ibabaon nak manay. Napudot ti ulaw. Gaputa inibos ni April de bagas. Napudot pay tirik nak. Ajak maawatan nuapay. Nagmatkan ka. Adagita ti simptomas ti menopause. Isong araw da paypayan naksakbay ako maro ti pudo ti ulaw. Kat sika ti pangipapasak iti pungtot kaw. Lumuklok magkansa kumare. Saan mo't iti panagkuna? Ay na, nagdadakalan dagita bilbil mo. Nay, Na. Sa oray mula aprusan, kas ka lamang rururaw. Nay, makaungot kansamotan kumare Petra. Amom lang arudan alumuklok mga, ipagampay lang. Na, madin sa ti alda mo ita kumare Ay talaga, maday! Ay kasuri Puduto na mataw na. Nay, agpalinduusan kang agpay sumare. Apayan, agan anukan. Pare, agsarita taman biit. Nay, apay maray. Apay akas day matan ni kumari Petra. Apay aya. Nakaungungot matan. Imbagak lalo mukluk nagungot kay din. Ay, nadlaw mo matgaya maray. Kulat nga agkalinduusan. Ay, Jackman amaw ko maray. Ay na, agminupusan ni kumarin. Aniya, kastaya. Apay, si kamaray. Saan ka pa'y nagmenopause? Nalpasan ati pa nagmenopause ko. Ang amawan mo't pulos na rikrik nak ama di dito'y bagay. Saan sa nga agpapada, maray? Katimalas, ni kumarem ti makarikrik na iti sintomas na. Ay, maawat ako ni kumari Petrano kasta. Aniya lakit din na ita menopause. Aya. Bakit? Anya ti pangrabyan ita? Bakit? Apa adi kagsaw? Nagbalin ka din nga umail. Ay na. Anya kato'y bakit kun ayaan nagsungay? Bakit? Hapay ngay alay-layatan nakmatan iti karate. Agdamag ka pa'y
talaga karatyon kan. Ay, nagungat kamatin. Awan ti agdamag-damag. Nalawag. Ay, wan bakit? Sana kung agdamag paikan ka. Ingkaglutaw. Siyak di baon mo amapan aglutaw. Ay, nabambanugak ang nagaradaw. Kasangsang patkulae. Wanain. Awanan ti anu asaw. Mapana ko naglutaw. Ay, apay matinakas to'y ti asawak. Ay na, ay Diyos kao. Tatang, ayan ni Nanang. Apay, awan di ta sa alas. Awan mat. Ay, nakaida dya silid may. Agin ina na. Nasaya at mat no kasta. Ay, anya ngay day ta igamaw. Pangikarga ak iti sidaan umay ko dawaten. Anya, umay ka manan dumawat iti si dain. Nadamag ko nga min ang nagparti ka iti manok, Tatang. Pati day ta, madamag mo pa'y. Una, Tatang. Siyak pa'y mati ko na. Ay, ang angarak pa ito'y karnit manawk. Nakulbet nga main. Mayat day tan. Sige, Tatang. Kargaan mo day ito'y plastic nga intugot ko. Tagawid ako. Diyan lasag ti ikabil mo, ha? Ha? Ay, birukan ni nanang mau. Napay nga min nga ibagam nga, eh. Sige, konsensya yung mutlaang no saan adumakkel dagiti apo ko yung si daan laang kat ihimot yung pay. Ay, kasi damat nga agpaisaw. Mala, yawat mo kanyak day ta pangikargaan, takarga account. O sige nga ro, Tatang. Darasam, sakbay nga umay ni Nanang. Ay na, ay, nagimasin timangan. Karnit manok ko naman. Ay, banatak man da ito'y karay-kay. Ayun na yan. Kanakaan. Di na pa'y kitain ti kasangsangunan. Ay, apay bakit? Kita umbat no adda kanak dito'y penggang ko. Ay, kat mangalakan na, itiin na po'y kansidam. Di nakpay amaw nga aywanan. Kasanaon no nakapsuta kaon, baybay anak kadilatan. Ay, kaya't mau tinalailo nga asawa. Ikanak iti kanak. Ay, katun na. Day talagayam. Day ta, inapoy. Jay si daan ngay. Ay, aguray ka mata. Karga akong day to'y pinggan mo iti sidaam. Apay ngay, aday tapayak kan paragpag. Saan ka di apayak di paboritom ide? Idi dayta, saan itan? Ay, amukaw na. Itad ko kan ka, day to'y tangay. Ay, jak mangmangan no dayta tenged, titad mo asidag. Anya nga ti kayat mau. Jay dua alupaw, titad mo kanya. Dua alupaw. Apay, tulang ka? Bakit? Kuha nga main. Anya ko nga main. Di mo kod anday taulaw. Taag tinagdagiti balakobak mau. Ay, kuha bakit? Imay ngamin ni April, dito'y balay. Kay? Inala na jay dua alupaw. Taipasidana ka no, kadagiti anak na. Si daan lang jay sadot nga asawa na day jay. Mamati ka man nga ipasidana kadagiti anak na. Di gulaang ti ipasidana kadagiti anak na. Di ka kadin agong unget, bakit? Lapaw ti kayat ko asidaon. Iya dayong kanyak dagita payakas kada paragpag tanay makaung-unget akmanang. Iya dayong kuna. Kamutan, dangdanggam ngagsangsangit na gito'y ubing, di mo pa'y aw-awiran mat ida. Agsasangit daya. Nabasbasa ti daya per to'y maysa, mabisin mat day to'y maysa. Busy ak nga road. Isardeng mo man ngamin day ta panagsalsalpon mo. Ay, isardeng. Kakaisuna mga baba ka kaun. Day tala agge-gamester aramidam, ingkag trabaho.
Agibaon ka kiting. Si kanti mapan nagtrabaho no kayat mo. Bangalaan tayo ngay, iti kanan tayo inton madamdama. Kat mo si kati para diskitar. Apay adamagam kanyak. Mabain akon ang mapandumawat kadagiti naganak ko iti bagas kas kada sidaan. Apay kumamabain ka. Kat naganak mo. Tapno ibagakan ka. Kanayon nga agungot ni nanang ko, tunggal mapanak dumawat iti balayda. Imposible. Kat no nagsingpat ni nanang mo. Sanitan! Nagbalinan at tigri ni nanang, tapno amom. Iso asik ka na pigpig sapay ngam nuang, mapan ka trabaho. Ay na, kumare. Isardeng mo day ta panagwalwalis mo dita arubayan yo. Agregreg mo la dagiti bulong. Panagregreg ti bulbulong ita. Ay, masiguranak nga ron maray, no narugit to'y arubayan ti balaybay. Sakit baybay aklat nga agregreg dagiti bulong iti arubayan mi. Nauma ako nga gwalwalis iti inaldaw. Ay, agwalisak taimbagla amawat-wat day to'y likod ko anasakay. Ay, nasakit mo tanday talikod mo, mare. Talaga gayam nga di mano na, di pa nagminupos mo. Taoray na la ikatawa, kat italyaw na kadagiti aglabas at tao. Isumo lagayam, lumukluk magka. Wan! Amok alumuklok magha! Kat nagdadakkelan dagito'y bilbil kaw! Ay, nadlaw mo magayam, mare. Sana na masapol nga ipukawaw, tapno mangag dagiti kabaranggayan. Nagungot ka mo tan? Wan! Pudno dayta! Kano saan ka pa'y lang umadayo dito'y? Agpili ka, no kayat mo ang maipang-orko kan ka dayto'y walays, wano ibarsak ko kan ka. Awan niya, kayat mo aw! Nakitam tinapasamak tatang. Hun nga raw. Dagos nga imadayo jek umari ni nanang mau. Si kaman mo ti pangtaan da abarsaken, wano pang oren itiwalis no saan ka pumanaw adagos. Nakita mo, no kasano nga agungot ni nanang mau. Ay, wano nga ro tatang, nakaamamak gayam. Jak to pa'y agsasauuna ijay balay, tano adalaang ti saan na amagustuan. Agkusilap adagos kat agungait. Sapay planok mat nga ro ti mapandita balayo. Tapay manahin. Kat umayak dumawat ay itibagas kan sidaan. Awan manan kanan yaw. Awan nga ro tatang. Ay, pagsasawan na ka ni nanang mau. Iso nga ro day tati kabuteng ko tatang. Ay, ibaon mo day tanalaing nga asawam. Nasken ang mapan agtrabaho. Nay, apay, sa dino ti papanamba kahit. Konakan ka saan kang agdamag-damag, nay. Ay, mas daawak tanakasukat kamay. Mapan ko bisitaan dagiti apo ka. Nabayag ajak ida nakitkitan. Mapan kay jay balay da April? Ay, katuan na. Nasaya at matnumapan ka. At ginatang ko akin de kan tinapay. Isaw ti pasarabo kadakwada. Ay uray matgayam ang naungat ka. Ay nasingpat ka matgayam. Nagkunaan naungatak. Nagkuna! Ay, awan bakit? Joke-joke ko laing dayjay. Si kakit di mate. Huston baby, sumardeng kan nga agsangit. Hustonon. Pagsardangan man day tanga ubing. Itay pa'y asangit-asangit. Sikat ti sumardeng nga ag-cellphone dita.
Tumakder ka kitdi, tamapan ka agbirok iti trabaho. Nagadulakid din nga mumon. Ni, adag tuk-tuk-tuk. Anya ko maita. Inkalukatanan Kat si Kangay. Awit ko ni baby. Unay kamatan. Manglukat lang itiri daw, kasadot mo pa. Nagmayat ti pa naggi-games ko. Ibaw nakit ding. Basol mo Apay ngamin ang mahilig ka nga agilak itiri daw. Hay, siyak man lang ang timangilukat. Sadot ka talaga. Nanang? Ha! Naglaing kan si kalalaki! Nanang. Ay, si Kamat Gayam. Ay, Nagmayatan ti iladam dita. Ay. Daytoy asawam ti agaw awer. Awan pa'y kit di ati kanun mi nanang. Tamasadot mat amapan agtrabaho. Ingkag trabaho! Ay, Ah! ay, sos. Kasla maestra nga agito do. Agtungpal kan tumakder ka ditan. Kunakan ka anaungot ni nanang ita. Ay, wun nga raw. Anya pa'y latar aramidam dita. Ay. Tumakder ka na! Ay, wun nanang. Tumakder akon. Mapana ko nagbirok iti trabaho. Ibatem data cellphone mo. Wun nanang. Bakit? Dahito iti cellphone ko. Ingkan, sakbay ama pang urna ka ni nanang. Ay, talaga mapana ko. Ay na, thank you ananang, taymay ka. Kat inungtam nila kay ko. Naungat ka talaga. Ngam, agmenopos ka ka din, nanang. Ay, agtal na ka man sika. Damdamagak laang mat, Anya lakit din ni nanang ko, aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Aw, siyak manang di pagtutungtungan nyo anya. Iso ana urnong kayo manan ditaw. Anya, ida ka lang arudan na dakamat. Day taki din di bagam. Amo ka. Siyak manang di pagkakatawan nyo. Gaputawang ngipang kaw. Anya akat katawaan. San mo, anak-anak? Kahit anya nga ron tikat katawan nyo. Jay drama nga niya laki, day. Katawa nga na dengdenggang. Iso ti pagkakatawaan, may. Ha? Una na, sana siya. Iso adi kag kasta-kasta ta, mga kid no, pa'y drama da ka na. Anya? Ay na, sa baling agpaiso ti rupa ni nanahilin niya. Si Kamat Andro, awan nga rod piman tingipan na, adikas jay ti rupa na. Apay nga men, ati agpapustisaw. Awan ka no nga rod ti pagpapustiso na. Abay, awan pulos ay ati kwartana. Awan siguro Iso nga ano sa nalatan ti kas jay. Iso ak, nakarkaro ti kinalaad na. Apay ti ko na nataar kamat aya. Anya, apay nga rod akinayak na nga nung nalaadak. Kasla, agbababawi ak nga rod. Ay na. Ay, naimas na ito'y pulutan tayo Tinuno ko naman. Ay na, wan nga rod. Ngam na imbag man tamangal-ngal yun na. Na, makapainsulto ka mag. Imbes amayat ti panangan ka, kastakit din ti bagam. Damdamagak lang mat, nana. Ay na, no awanan ni baga magtalnakan. Ay inka man kidi kargaan da ito'y plato iti pulutan. Kadwag, taiyawid ko ti mabatay. Ay na, si kaanana, mabainak. Ay na, nagkapoy kamutin magda. Anya? Mala, inka din kargaan. Jak kayat nana, mabainak kunak nga rod. Ay, sayang, naimas pa ikot.
Kat ingkay kargaan ano kayat yo? Ay sana na mga no istorya manon. Anya? Bilibak magkaninanahilin ah. Apay ka ti paray. Awan ngipon na. Nalaing amangan. Un nga ron paray, mas dawak ah. Ay na, idi nga rod nagpapasken da na namileng. Kaan-akaan iti tinuno, nagtangken mo di karnay. Ibaon na pa'y ni Magda mapan mangalay ti pulutan ah. Kurang na kanong araw. Ay, anyan. Isumulagayam ako na ni Carla, amang ibabay. Kasta magayam daramid na. Ti pagbilibak, kabailan na pa'y amangan iti corn bakes kat awang nga rudon tingipon na. Ay, ke natangken nga tan, di gams na. Di gugo na, baray. Nya. Carla, adaman gayam ti ibagak? Anya day tama nang. Pakibagam tuman gayam kini Nana Helen. Umay na itulod jay bayad ti utang na dito store. Ag-purchase ak ngamin manan iti lakok, isong agsingirak mat kuman. Anya? Apay, mano ka diti utang na? Nasurok limagasot laang matkit di ngam isupay apaggatang ko iti ilakok day jay. Ala, bayan nyo manang. Ibagak to apaman asumang puta. Ala, Juan Carla, agyaman na ka? Nairanamot ngamin ajak nang itugot iti kwarta. Di na ngamin nasasaungad dagayam utang na kada kayo. Ala, bayam, sana balit at dapay magtibigat. Baldaw, apay, saan mo aya binayadan di utang kaw ijay tersina ni Magda? Kahit nagbayad amat tayo. Apay nga raud nga imbilin na kin ni Carla. Anya, kano binayadak di inutang ko bangus kan mantika. Dagi jay nga inutang ko a Pilipite, corn bakes kun dressed chicken. Ay na, hindi mo mga minimbaga. Aywan anya. Ay nalipatak gayam nga agpaisaw. Mangibabay kahilan, kanapay apilipit kan corn bakes, kano natangkan day. Nabalam makinan, kawang ipamaw. Anya? Kay sumag, wanaw, inalunon mo di pilipit. Si kamot baldaw. Sa bagay, sana ka mas daw. Taulti mo saan analom abayabas, kakabailang mangalngalan, agraman sapay tulang. Ay nalabas ka mag, tila ibagbagham. Kay sumag, ati wanak pa yan, numay papanitipin ng anan. Karlanak ko, pasensya kan, manusang pa'y manabayadan di inutang ti inam, iji tersina ni Magda. Untatang, awan parikot tita. Ay, tilan to mo, utagan na. Sana bale takin na nyo matkit di. Tidakas na, di na imbagbaga kada tayo. Iso adiyo pa'y naamuan no saan nga imbaga ni Manang Magda. Huwag nga raw, kababain pa yan, tautang. Ibilin da kinay, ay na, una yan. Alabay anyon tatang. Yak ka mo man iti day jengay nayaw, talaga nalaing amangan. Kita man, jay kidi pilipit, tinapanay not utang ka nagtangkal. Ay na, oray siya. Jakmat lang maawatan ni Nanang no daduma. Ay na, unay mo't daytoyen amasida, nakatangtangkan. Ay gano sama, tayo sumagarutin sang putanak ta. Ay, nagtangkan. Kasla sa anak amabsaw no kastoy ti sida. Ay gano di ka mabsawg, ag sida ka iti asin a. Anya, Kay sumag, nagaduki din na reklamom,
Apay, saan ngayon kapilitan ng sidaka? Baldaw! Kawan mo, no natangkan bayam dita. Agure ka man. Ita man pa nga reklamo ka. Katawan mo ti pakawan no may papalan iti makan. Ay nasaki nga raw daytoy gamskaw. Tapay man. Ay, jaka mo. Gapo siguro ijay bayabas akinan ko ijay talaw. Ay na, no maminsang ngamen, di yu pilitan ti mga no di yu kabalan angal-ngalan, tawang ka nga rutingipan mo. Ay na, apay nga takas ni nanang mo, Carla. Apay ka di, tatang. No kaano pa'y abimakit, isumat ang tinagbalinan na arawat. Ha? Gawan may, saan masigo na kasjay? Yumita, amin na makan, kanan na. Iso ang mababain ako na dati papanantayo papaskan. Ay na, jakmet lang maawatan ti ugali ni nanang tatang. Ngamala, bagaan tayo latan amangan met no iso ti bumakitan na. Sa bagay makindiya, kaslay ni kasangay ni Maricel. Kaslasan na amang mangan. Mangan iti salad, pansit, kankanan, cake ka namin. Iso ka dila ang tikaan akaan idi, tatang. Ay nawan, isungay din na ako namang kitkita. Inayaba ko ang kinyawig ko. Unay mo't daytoy asidaamon, Mariaw. Tuyukan siyumay lang arudan. Nakset pa'y Ay, pasensya kayo na. Diyak ngamin na may kayo. Iso asana ka nang isagana iti masida. Ay na, awan ang yaman nakanakan. Tinapatag, at daka na danunan mi dito balayo. Niso pa'y anusan mi daytoy naknakset Hilin. Ay, joke lang, Mariaw. Ay na, pasensya ko man ni Nana Mahilin Mario. Talagang awan manaknakam na dito. Bakit? Mawan na nyaman na tata. Am mo ko ni antihilain. Talaga mangibaba yung kahilan. Ha? Lumaminsan, sa nakas di ti pakita, mitakin balay ti papananta. Di ka kagyaman ta pinakanda ka. Ha? Kagyaman ka tanatal na ni Mariaw. No sa bala tao, ay na, amangan nun at ti babdakan. Malawo nun, Baldaw. Di ka nagungot. Jakon ulitan pa'y. Kanti may sapa jak magustuhan ka. Masapol amangan kay ti papanam. Kasla di ka mangmangan dito balay. Ay ka talaga, kasta. Talent ko, timangan. May unay ka na bakitan. Awan na talaga ti amom karamidan. Nudi ka na tamangan. Sang kaibaga ni nanahilin na natangkan di sida kasyumay kintuyaw. Ngam naimas mo ti pandangan na. Ay na, mas daw ko pa ayang amay. No kayang-kaya na dahi amin akla si Timan. Kas lago nga ni tatabal daw. Ngam madlaw at palan na laang ti unga na. Sigurado tanong ni tatabal daw, managbabain. Saan ama nagdilaw kan san arawag? Nakunamon paray. Ngam no ni nanahilin paray. Ay na, kasungani na. Kaslay di adda nagpapaskag. Ibabaon na kano ni Magda mapan manghalay ti pulutan. Ngam saan alapnapan ni Magda? Anya? Pare, mababain kanong karon ni Magda. Ngam binilin kit din ni nanahilin. Akaduan na taalaan dati tinunaw. Anya ni nanahilin. Talaga asaan amaw-awatan ti ugali na.
Ngam na piyakit ditan ati kinaman nagsuspitya na. San akaslay day? Ano adda makita na agdudupong? Apaan na idadagaws? Gapot na pagarup na nga iso ti pagtutungtungan da. Ay nananang, aglisi ka pa'y dita. Pauna dagiti dadtuma amangala iti kananda. Ay, amangan no ibusindan ti makan. Jay litsun launay kuma. Ay, ayo may kakidain. Di ka agpatay-patay dita. Wanaw, kayat mau tayalaan ka. Ay nananang saanin. Siya kunti mangala iti kanan. Ay, mangala kakit din iti platom. Pilyom jay dakkel tapno ado ti malaon na. Ay nananang, day tangiwat yung kababain. Mala, partakam ti mga laiti kanang taingkan agtugaw. Kitarman ni Nanay Hilain. Subo ti karne. Si Kamat Andro. Ninanahailin latan ti sang kakitam. Umli nga raw. Madlaw amarigatan ang mga ngal-ngal iti makan. Ngam sige, subo lang ta, subo. Ay na, agtanlakan Andro. Mangan kakit din. Ay na, talaga day dyan nanahilin. Nagatupay nga raw ti karga ti plato na. Chismoso ka man. Isu akas laada babawik anak asawa kan kakat. Anya? Puno ti ibagbagak Andro. Sa anak nga agang angaw laang. Malala, uray. Mga anak ko. Takitag man no sino ti umuna amalpas amangan kada kami kininanahilin. Ay, nagganasan. Nagado amakmakan. Naiimas pa'y. Mga dakit di amangan. Libre ko naman. Ay nananang hustun. Itay kayo pa'y amangmangan. Naimas nga rin dito'y tinuno kan fried chicken. Ang natangkang. Di yun pilitin nga ibusin ananang. Ituloy yun tuntimangan ijay balay. Ay niya, ay saus. Kakaiso na nga adda libre amakan. Pasardangan na kidinamangan. Anya, katno ko na yung adi yung mangalngal dayta. Iso abay andak amangan, Carla. Panawan da nga minun gitaw. Ay nananang, siya kunti mababain ka na kayo. Ay, panawan kayo man lang. Ay. Dayta ti magangganap mo si Kahiling. Baltaw lakay. Amom nga raw na natangkan niya tinunaw. Di ka magamin maanawa mangan. Kasano, no da nakakitakin ka, di ka babain kanto iti kastaunay. Huwag nga raod. Nagganas ko man ti panangan ko. Kikila at kit din ajak nakatilmaw. Huwag nga raw. Ay na, rawat kanto mga minabakar. Apay nga minasilsil ka, silsil iti bakan di tagiwa mo. Kawang rugipan mo. Malahos to lakay. Saan abalay tamukon intun sumarunaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.